Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Obično ljudi misli da je Adam bio prvi čovjek u svijetu za koje oni isto smatraju poslanika i mislio sam prikladno da pravimo razlika. Jedan Adam koji je bio Božji poslanik, koji je pojavio prije 6000 godina, on bio poslanik i prije njega su bili već ovi ljudi i on bio poslanik da nije uputi. I moguće je da neki drugi čovjek, da isto mi zovemo kao Adem, koji je pojavio prije njega i kao prvi čovjek, ali to mi ne znamo koliko prije. I isto tako nema ni jedan Adam. Adam imamo možda nekoliko hiljada Adama, kao sam prije pričao, na razno mjesto, na raznu lokacija i postoji i više Adam i nema samo kao da čovječanstvo sjeli počeo od jedan čovjek. Ako Allah stvorio jedan, onda bi on mogao da isto stvori više mnoštvo. I kako sada mi vidimo razlika među ljudi, boja, jezika, sve su ti stvari. I zato želio sam da vas još damo tumačenje o tome da je kada riječ Adam isto se koristi za cijeli čovječanstvo. Naprimjer, kada se kaže djece Adam, to ne znači da djece od prvi Adam, djece od čovjeka. I svaki čovjek je kao dijete od Adama. I Adam može da bude predak svakome, ali ne može da bude samo jedan. Moguće je da bude više. I to nauka isto potvrđuje da čovjek počeo od nekoliko miliona godina ranije, nije samo od 6000 godina. Tako treba da mi oslobodimo sebe i da ne slijepo slijedimo ovo priče, ovo bajke što čujemo i to je taj stvar što treba da mi shvatimo da Adam nije jedan i da nije samo taj Adam koji je pojavio prije 6000 godina, on bio samo poslanik za našu era. Toliko.